আজি ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত ৰৌতা ব্লক কমিটি আমি গঠন কৰিলোঁ। আমি দীঘলীয়া সময় ইয়াতে 3 মাহ ধৰি আমি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। আমাৰ ইফালে ওদালগুৰি জিলাত যিখিনি বা ইফালে চিৰাং কোকৰাঝাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহি আমি শেষ পৰ্যায়ত আহিলোগে আৰু আমাৰ 5 নং চেৰপাং বাকী আধৰুৱা আছে। ইফালে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা কমপ্লিট কৰি আমি আহি আছোঁ। ইফালে ওদালগুৰিত শেষ পৰ্যায়ত আহিলগে আৰু 5 নং চেৰপাং আধৰুৱা আছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আমি এই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই কেইদিনমানৰ ভিতৰত 5 নং চেৰপাং ব্লক কমিটিও আমি গঠন কৰিম। আৰু আজি যি ব্লক কমিটি গঠন কৰিলোঁ এওঁলোকে আজিৰে পৰা কাম কৰিব। আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ আজিৰে পৰা কাম কৰিব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ৰৌতা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি 10টা প্ৰাইমাৰী কমিটি আছে এওঁলোকে গঠন কৰিবলৈ কঁকাল বান্ধিছে। दिनै मोनसे आगानसे आवगायबावबाय रौता ब्लक कमिटिखौ दिनै दाफुंनो हाबाय, नोंथाङा मा बुंगोन? आं गोजोननाय मोन्दों उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि जानानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो APB पार्टिनि जानानै आं साफ्रोमबो गोदान बिबान मोननाय बिथांमोननो गोसो गोरबोनि अभिनन्दन जासिदों, हामग्लायथि जासिदों। फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो एखेलगे खामानि मावलांनो हायो, रौता समष्टिखौ जोङो देरहासारनो हायो, बेखौनो आं आखा फारिदों। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि उनाव हारि आरो रायजो राजानि जौगाथायनि थाखाय नोंथांमोनहा मा थांखि लानानै खामानि मावनो सानदों? दिनै जोंहा थांखिया गोबां दं, मावनो गोनां गोबां खामानि दङ। जोङो जि मोनसे जातीयताबादखौ लानानै जोङो मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ दादों, जोङो गिबिसिन जातीयताबादनि खामानि मावगोन। दिनै जोङो नुनो मोन्दों जोंनि BTC ओनसोलाव 26टा हारि हारिसाफोर दङ। बे हारि हारिसाफोरनि गांनाय उखैनाय, बे हारि हारिसाफोरनि हारिनि जेंनाफोर बेखौ लानानै जों खामानि मावगोन। दिनै जोङो बर' उन्दैनिफ्राय जोङो बर' राव रायलायो, नाथाय दिनै जोङो नुनो मोन्दों मोनसे स्टेन्डार्ड डिक्सनारि जोंहा गैया। गोबां जातीयता आफादफोरा कौटि थाखा खरस खालामनानै बिथांमोना कनफारेन्स खुङो, नाथाय दिनैसिम मोनसे स्टेन्डार्ड भार्सननि डिक्सनारि जों मोना। दिनै बेनिखाय जोङो भुक्तभोगि स्टुडेन्टफोरा भुक्तभोगि। दा बेफोरबो जोंहा मावनो गोनां दङ आरो इयुथ्सफोरनि थाखाय जोङो बांसिन गुरुत्व होनानै खामानि मावगोन। दिनै स्पर्ट्स सेक्टराव कौटि थाखा फैयो, मालाबा बबेबा मोनसे कापनि खेला खुंगोन, मालाबा सोरनिबा मुंख्लंनि नामाव खेला खुंगोन, कौटि थाखाखौ बेयावनो फोजोबो। नाथाय बे 40टा समष्टियाव जुदि मोनफ्रोमबो समष्टियाव मोनसे प्लेग्राउन्डखौ जुदि एकाडेमि सिस्टेम बानायनो हायोब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेहायनो थांनानै फुटबल गेलेनो सोलोंगोन, खारनो बारनो सोलोंगोन, अन्थाइ खुबैनो सोलोंगोन, जेभलिन थ्र' खुबैनो सोलोंगोन, बोरला गावनो सोलोंगोन आरो बेबायदि जोंनि इयुथ्सफोरखौ जोङो रोंखा राखा खालामनो हागोन। आरो कालचारेल सेक्टरावबो जोङो नुनो मोन्दों गिदिर बेबायदिनो कालचारफोर बा अनुस्थानफोर बिथांमोना खुंनानै थाखा बाहायनायखौ जों नुदों। नाथाय जोंहा दिनैनि तारिखाव मोनसेबो मोजां स्टेन्डार्ड एकाडेमि सिस्टेम गैया, मिउजिक स्कुलफोर गैया। फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो बे एडिसनेल मावनो गोनां जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि दायित्वखौ लानानै खामानि मावलांनो हायो। आरो बेबायदि गोबां जेंनाफोर दङ जोंनि ओनसोलाव, मावनो गोनां खामानिफ्रा गोग्लैसोनानै दङ, बेफोरखौ जों मावलांगोन। लोगोसे जोंनि जि इमबेलेन्स जानानै थानाय समाज, गुबुंले जानानै थानाय समाज, बे समाजखौ फोसाबनो थाखाय जों 1 नम्बराव खामानि मावगोन। दिनै जोङो नुनो मोन्दों जाय गथ'फ्रा जोंनि भबिष्यतआव गामिनि दैदेनगिरि जानांगौ, डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार जानांगौ, बेबायदि गथ'फ्रा उन्दै बैसोआवनो 16-17 बैसोआवनो ड्राग्स एडिक्टेड जानायखौ नुदों, गान्जा फाग्ला जानानै थानायखौ नुदों। दिनै जों बेफोरखौ हमथानोब्ला जोंनो राजनितिक पावारखौ जोंनो नांगौ। दा बेफोरखौ मावनो थाखाय जोङो राजखान्थियाव फैदों। दा बिनिखाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों गोग्गो समाज दानो हायो, जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय समाजखौ जों गोजौ फारसे दैखोलांनो हायो, बिनि थाखाय नोजोर बोनानै APBआ खामानि मावलांगोन। जेब्लासिम प्रमद बर'आ थागोन अब्लासिम इलेक्सननि बाथ्राफोरखौ साननाय नङा आरो जानाय नङा होननानै EM रन्जित बसुमतारिया बुंदों।
दा सिगाङावथ' जानानै थांबाय मा बुंगोन बे समाव बिथांमोना खुगाजों बेलेग बुङो आखाइजों बेलेग बुङो आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैलिया बिथांमोना गाव इच्छा खालामाब्लाबो जिहेतु माइनरिटि गभर्नमेन्ट बियो खम परिमाणजों 11 जनल' देरहानानै सरकार दानाय सोरनिबा आशीर्बादाव सोरनिबा थुनज्लायनायबो थागोन आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना जातीयताबादनि बा जातीय सेन्टिमेन्ट नाय बुस्थुआ बिथांमोननियाव गैयिखौ जों नुदों बे 5 बोसोर सरकार सालायनायाव बिनिखाय बिथांमोना गुबुननि गरिब गुन्द्रानि गांनाय उखैनायखौ बुजिनो रोङा गुबुननि साननाय हनायजों खारफानो रोङा बेनि थाखाय बिथांमोना एफेक्सनबो खालामगोन बेनि थाखाय बिथांमोना मन्दिर मस्जिद गिर्जा बाथौ थानसालि गासैखौबो सिफायनानैबो होगोन बेबायदि खामानिखौथ' मावबोबायानो थादों बुंनांगौ आद्रायानो गैया তাৰ পিছতো আপোনালোকে অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি এটা গঠন কৰিব লগা হ'ল ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব এওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তনটো হোৱা নাই নহয় হৈছে এওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তনটো দুটা থাকে এটা হ'ল ভালৰ পৰা বেয়া কৰা এটা হ'ল বেয়াৰ পৰা ভাল কৰা এওঁলোকে ভালৰ পৰা বেয়াৰ পৰা ভাল কৰা পৰিৱৰ্তনটো কোৱা নাছিল ভালৰ পৰা বেয়া কৰা পৰিৱৰ্তনহে কৈছে তেওঁলোকে কৈছিলে ইটো কৰিছে ভ্ৰমণ কৰি দেখাইছে আমাৰ যে সুখীয়া ৰাইজে এটা চলি আছিলে ইটো অশান্তি কৰিল সেইটোৱে তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন আমাৰ যি BTCৰ যিখিনি বাজেট হয় এই বাজেটটো আমাৰ BTCৰ বাসিন্দাসকলৰ কাৰণে বাজেট হয় বাসিন্দাসকলেই পাইছিলে আমাৰ যি BTCত বসবাস কৰা 35 লাখ জনসাধাৰণ আছে এওঁলোকে সেইটো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাইছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে চব আমাৰ ঠিকাদাৰসমূহ চব বাহিৰত ৰাস্তা এটা বনালেও বেংগলৰ ঠিকাদাৰ ক'ৰবা কুঁৱা এটা গাড়ীলেও গুৱাহাটীৰ ঠিকাদাৰ ক'ৰবা দলং এটা বনালেও ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰৰ ঠিকাদাৰ আমাৰ BTCৰ বাকীৰ কাৰণে এওঁলোকে পৰিৱৰ্তনটো এইটোৱে আনিছে APB পাৰ্টিক চলাবলৈ ক'ৰ পৰা পইচা পাই আছে আপোনালোকে আমাৰ দুটা বেংক আছে এইটোৱে হ'ল UPPL বেংক আৰু BPF বেংক তেওঁলোকে আমাক স্পন্সাৰ কৰে আমাৰ মানুহবিলাকে প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আলোচনা কৰি জইনিং লয় তাৰপিছত যদি 20,000 টকা পায় আমাক 15,000 দিয়ে 5,000টো নিজে লয় কোনোবা যদি 1 লাখ টকা পায় 80,000 আমাক দিয়ে তাৰে লগত আমি প্ৰাইমাৰী কমিটি গঠন কৰোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি গঠন কৰোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাকক BPFৰ নেতাসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ফুচলাই থাকে পইচা দিম পইচা দিলে এওঁলোকে লয় 10,000 পালে আমাক 7,000 টকা দিয়ে তেওঁলোকে 3,000 টকা তেল ভৰাই তাৰ ফলে আমি আজিলৈকে প্ৰাইমাৰী কমিটি ব্লক কমিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি গঠন কৰি আছোঁ আৰু মিটিং কৰি আছোঁ আমাৰ দুটাই বেংক UPPL বেংক আৰু BPF বেংক এওঁলোকে জইনিং কৰে আৰু আমাক পইচাটো দিয়ে BPFত মানে ছুইজাৰলেণ্ডৰ ফুল হ'ব বুলি কৈছিল ৰঙা ফুল প্ৰমোদ বড়োই এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব BTCত ছুইজাৰলেণ্ডৰ ফুল এওঁলোকেতো ছুইজাৰলেণ্ড অলৰেডি বনালে নহয় জানো আমাৰ BTCত ইফালে এফেকশ্যন কৰিল ইটো এটা ছুইজাৰলেণ্ড হ'ল ইফালে ভূমি মেলা পাতি আমাৰ 6 শিডিউলৰ অধিকাৰটো শূন্য কৰিল ইটো এটা ছুইজাৰলেণ্ড হ'ল ইফালে মাটি বিক্ৰী কৰি ছুইজাৰলেণ্ড বনালা এইবিলাকে ছুইজাৰলেণ্ড প্ৰমোদ বড়ো বাকী সেনেকুৱা ছুইজাৰলেণ্ড ময়ো গৈ পোৱা নাই ময়ো দেখা পোৱা নাই কেনেকুৱা ছুইজাৰলেণ্ড মই প্ৰমোদ বড়োৱে যি কৰিছে সেইটোকে ছুইজাৰলেণ্ড বুলি ভাবি ল'লোঁ